Zdravo dragi moji i dobro mi došli. Podcast Tajne uspešnog email marketinga je emisija za sve preduzetnice, vlasnice malih i srednjih biznisa koje žele da postanu zvezde email marketinga, kreirajući email marketing i newsletter strategije koje će povezati sa klijentima i kupcima, razviti lični brand i povećati prodaju. Jer ako niste čuli, dobar email marketing daleko se čuje. Vaš domaćin je moja malenkost Dragana Repac, email marketing savjetnik, MailerLite ekspert i newsletter mentor. Zdravo dragi moji i dobro mi došli u još jednu epizodu podcasta Tajne uspešnog email marketinga. Ja sam Dragana Repac, vaša domaćica i kao i uvek tu sam da sa vama podelim savete i strategije koje će vam pomoći da unapredite vaš email marketing. Ako ste novi ovde, dobro mi došli. Ovaj podcast je mesto gde otkrivamo sve tajne uspešnog email marketinga, od izgradnje liste do saveta za bolje angažovanje. A za sve naše stalne slušaoce, hvala vam što ste opet sa nama. Danas ćemo pričati o jednoj veoma važnoj temi za sve nas koji se bavimo ili koristimo email marketing. To je izgradnja i održavanje kvalitetne email liste. Zato ćemo pričati o 3 bitna elementa koje mogu značajno da utiču na uspeh vaših email kampanja. To su bounce rate, double opt-in praksa i verifikacija email liste. Ako želite da vaša lista bude čista, angažovana i efikasna, onda je ovo epizoda za vas. Ne brinite, sve ću vam ove pojmove objasniti, ništa se ne plašite, bit će vam jasno šta treba da pazite kada čujete malo detaljnije o ovim pojmovima. Krenut ćemo naravno od bounce rate-a, njega smo već spomenuli u prethodnoj podcast epizodi, ali da ponovimo šta je to zapravo bounce rate. Bounce rate je u stvari procenat email adresa koje su odbile da prime vaš mail ili newslettere. Postoje 2 osnovne vrste bounce-a, to je hard bounce, kada email adresa ne postoji ili je trajno neispravna, i soft bounce koji je privremen, kao na primjer pun inbox vašeg pretplatnika. Bounce rate po pravilu ne bi smeo da pređe nekih 5%, čak je i to puno i važno je bounce rate zapravo držati zato niskim. Zašto je visoki bounce rate problem? Pre svega, on štiti vašoj sender reputaciji, odnosno vašoj reputaciji kao pošiljaocu i smanjuje vašu deliverability. Nisam sigurna da li je baš ima neka adekvatna reč na našem jeziku. U bukvalnom prevodu to je dostavljivost. Vaša dostavljivost, odnosno dostavljivost vaših email kampanja, ako bi to tako moglo da se kaže. Nadam se da ako ovo slušaju neki profesori jezika da nisu upravo prevrnuli očima, no da se mi vratimo na temu. Dakle, što je veći bounce rate, to su veće šanse da vaš nalog bude označen kao spam ili čak blokiran od strane email provajdera. Zato je ključno redovno čistiti listu od nepostojećih i neaktivnih adresa kako biste održali taj bounce rate na niskom nivou. Ali kako? Pitate se. Nastavite slušati, stiže odgovor. Ukoliko biste hteli da izbegnete bounce, a najviše se to odnosi na onaj hard bounce, jer soft bounce može povremeno da se desi i preporuka je da koristite double opt-in. Šta je double opt-in? To je proces u kojem osoba koja se prijavljuje na vašu email listu prvo unosi email adresu, a zatim dobija email sa zahtevom da potvrdi svoju prijavu, odnosno da potvrdi svoju email adresu. Taj način osiguravamo da su svi naši pretplatnici zaista zainteresovani da postanu deo naše email liste i da nema nekih grešaka ili lažnih prijava. Tako da ako je email adresa unesena pogrešno ili nije validna, jednostavno ne može biti ni potvrđena. Double opt-in smanjuje rizik i od spam prijava i tako štiti vašu sender reputaciju.
Implementacija double opt-in strategije je krajnje jednostavna, posebno ako koristite MailerLite. MailerLite ima double opt-in posebno da se uključi ili isključi za svaku prijavnu formu i za svaku landing stranicu. Kada je u pitanju tržište u Srbiji i regionu, klijenti sa kojima ja najčešće radim, negde sam kroz te konsultacije saznala da je nekima od vas ova double opt-in praksa malo dosadna, da ne kažem naporna. Međutim, kako zbog GDPR-a koji predstavlja zakon o privatnosti podataka, kao i zbog malo pre iznetog, ja vam ipak od srca preporučujem da double opt-in koristite, jer zaista može imati veliki uticaj na kvalitet vaše e-mail liste, a samim tim i uspeh vaših e-mail kampanja. Ukoliko ste moj klijent, onda znate da ovaj korak možete malko kreativnije iskoristiti, odnosno učiniti ga prosto malo zanimljivijim. Ovo govorim jer to zaista bude često tema na konsultacijama, pa da znate da i ovo može biti delimično tema o kojoj ćemo pričati. Naravno, ja nisam advokat i nisam stručna što se tiče zakona, samo mogu da vam dam ideje i predloge iz iskustva, a koje ćete vi onda pametno iskoristiti. I treća stvar koja nam utiče na e-mail listu da bude kvalitetna i sveža jeste verifikacija e-mail liste. Šta to tačno znači i kome se preporučuje? Verifikacija e-mail liste je proces provere da li su sve e-mail adrese na vašoj listi validne i aktivne. To je također važan korak u izgradnji kvalitetne liste. Zašto je to važno? Pa verifikacijom također smanjujete hard bounce, štitite svoju sender reputaciju i ujedno poboljšavate isporuku vaših mailova. Posebno je preporučljiva u slučaju većih e-mail lista ili onih koje su stare i nisu korišćene nekoliko godina. Ostanite uz epizodu, kasnije ću podijeliti jedan zanimljiv primjer na ovu temu. Isto tako, ako niste verifikovali vašu listu u posljednje vrijeme, sada je pravo vrijeme da to uradite. Verifikacija nije neki jednokratan zadatak, već proces koji bi trebalo redovno sprovoditi, pogotovo kada primetite pad u angažovanju vaših pretplatnika. Zato ako primećujete pad ili ste dobili upozorenje od vašeg email provajdera, to su znakovi da je vrijeme da se fokusirate na čišćenje i održavanje vaše liste. Možda ste doživjeli situaciju da su vam mailovi završavali u spam folderima ili ste, ne daj Bože, dobili zabranu slanja zbog visokog bounce rate-a. Ako je to slučaj, onda vam definitivno preporučujem da što pre verifikujete vašu email listu i da uključite double opt-in. I ne brinite, ne morate sve sami, jer sam tu da vas u ovom procesu podržim. Te vas pozivam da zakažete konsultaciju putem linka koji ću vam ostaviti u opisu ove epizode, a kako bismo rešili sve vaše nedoumice. Ako vaša lista, sadrži zainteresovane i angažovane pretplatnike, vaš open rate će biti veći, kao i click rate i konverzije. O ovim statistikama mi smo pričali već u epizodi broj 11, pa ako je niste poslušali, preporuka je da je nakon ove epizode poslušate. U pitanju je 11. epizoda koja se zove Ključne metrike uspešne e-mail kampanje. Kvalitetna e-mail lista vam omogućava i bolju segmentaciju i personalizaciju, što vodi ka boljoj komunikaciji i jačanju odnosa sa vašim pretplatnicima. A kada imate dobar odnos sa svojim pretplatnicima, imate i bolji ROI, odnosno povraćaj ulaganja u vaše email kampanje. Držanje vaše liste čistom i ažuriranom, nije samo dobro za samo vašu reputaciju, već direktno utiče na rezultate vaših kampanja. Kvalitetna lista znači bolju dostavljivost, manje prijava za spam i veći angažman. Sve to vodi ka većem broju konverzija i prodaja, što je krajnji cilj svakog email marketara. Kao što vidite, sve je vrlo usko povezano. Pre nego što rezimiram današnju epizodu, evo i obećanog primjera, a tačnije više to iskustvo.
Jedan od klijenata sa kojima sam sarađivala koristio je staru neverifikovanu email listu i pored svih savjeta i upozorenja koje sam uputila, nažalost nije me poslušao da je verifikuje. Obzirom da je njegova lista u tom momentu brojala oko 40.000 pretplatnika koji su se prikupili tokom 7 godina poslovanja i nisu korišćeni, dakle samo su se skupljali u njegovu bazu, već nakon prve email kampanje koju smo poslali, bounce rate je skočio na preko 20%, što je rezultiralo banovanjem naloga od strane MailerLite-a. I ne samo to, on nije imao nikakve dokaze da je, vlasnik te email liste, odnosno da ima pristanak pretplatnika, odnosno dozvolu da koristi njihove email adrese, jer nije koristio double opt-in. Zato je zbog GDPR-a, o kojem MailerLite stvarno jako vodi računa, dobio rok od 30 dana da izveze sve svoje kontakte sa MailerLite-a. Za njih on je spamer. Posledično, kasnije na kojoj god platformi da smo napravili nalog, ogroman broj mailova je išao u spam jer je završio na crnoj listi. Ovaj primer jeste ekstrem, ali mislim da jasno ukazuje, upečatljivo govori o tome koliko je važno redovno održavanje i verifikacija liste. Hajde da za kraj još jednom samo rezimiramo. Izgradnja i održavanje kvalitetne email liste je zaista važna za uspeh u email marketingu. Redovno pratite svoj bounce rate, verifikujte vašu listu ukoliko je stara i neaktivna i implementirajte tu double opt-in praksu kako biste osigurali najbolje rezultate. Ako imate bilo kakva pitanja ili želite da saznate više o tome kako da unapredite email kampanje, slobodno mi se javite za konsultaciju. Tu sam da vam pomognem da ostvarite svoje email marketing ciljeve. Hvala vam na slušanju, nadam se da vam je i ova epizoda bila korisna i da ste naučili nešto novo. Kao i uvek pozivam vas da zapratite i ocenite podcast, ostavite komentar ili pitanje i naravno da podelite podcast epizodu sa svima za koje mislite da bi im koristila. Do sljedeće epizode, pozdravljam vas! Hvala vam što ste pratili podcast Tajne uspešnog email marketinga. Nadam se da vas je današnja epizoda približila cilju da se istaknete email marketingom, izgradite kvalitetne i dublje odnose sa vašom publikom i na kraju naravno prodate. Vaše mišljenje mi je kao i uvek veoma važno, te vas pozivam da pratite i ocenite podcast epizodu, ostavite komentar ili je podelite sa nekim za koga znate da će mu biti korisno. A za više informacije o email marketingu posjetite moj sajt draganarepac.com i naravno prijavite se na newsletter.